art that I'm working on. Хамгийн түрүүнд энд гол асуудал нь ямар одоо онлын хувьд асуудал гэхэлэр үндэсний одоо уламжил гэдэг асуудлыг Азийн урлаг судлалт их хөндөж ярьдаг. Тэгэхээр тэрийг асуудлыг Монголын урлагтай хамаарад ялангуяа орчин үеийн зураачдын уран бүтээл дээр харж үзвэл ямар байдлаар бид нэр дүгнэж болох вэ гэдэг асуудлыг тавьж энэ юугаар эхэлж байгаа. So my question is tradition, which is a big issue perspective in contemporary Asian art and the case study from Mongolia. За яг энэ презентацаар болохоор би зөвхөн хоёр уран бүтээлчтэй одоо яана анализ хийн. Нэг нь болохоор Баасанжав гэдэг тэгээд Баатар зураг гэдэг хоёр уран бүтээлчдэр тэд нар уламжлалтаа одоо яаж харьцаж байна вэ гэдгийг бол эндээс харнаа. So this case study especially just limits itself to to the art of two artists, Baasanjau and Baatar Zorig. Baatar Zorig's work was recently purchased by a Minneapolis Museum of Art, Institute of Art. So it became one of first contemporary artists to become a museum. Pioneered the kind of approach that he uses Buddhist elements and iconography in a very different context. And this is not new because in Tibetan contemporary art there are many artists who have been doing it for decades. Buddhing option to the input of the Buddhi iconography of Buddhi шашны элементүүдийг шал өөрөөр тийм уран бүтээлийг айлтгий хэлсэн байсан юм. Бид нар юугаар ялгаатай вэ? Жишээлбэл Гонкар Гятсо гэдэг Монгол жоо гэдэг энэ маш хэрэгтэй уран бүтээлч Лондонд байдаг. Тэгээд энэ уран бүтээл маань хахад одоо Буддийн шашны зураг аваад ойлгох үзэх юм байна. 11 одоо Покемон таг гэдэг юм одоо стикер манга гэдэг. So in Gongkar Gyatso, who is established himself in UK, in London specifically, his images look like Buddhist, but in fact they work with commercial elements such as stickers and manga elements and stuff like that. Seren Sherpa is another very famous artist from Nepal. We're actually bringing him to here to my school, and as you see here, he uses elements, but it's completely outside of the context of Buddhist iconography. Seren Sherpa getting Alpin Zorachi Bikara, the will of life, of course, in the Buddha image in the center. He himself was studied in Mongol class. Mongol 지금 이제 잠깐부터 이제 길이 어떤 집중의 공식이 아주 무슨 줄 알았다가 얼마 남은 But 2008, we see the elements of what I call men in black inserted in his composition, and then he develops them into work that became immediately very famous. It was purchased by Hong Kong Gallery. The taste of money is involved. The impact of the great colonial is actually a source of the community
байрлал босгохгүй гарч ирээд их юм одоо өөрийнхөө өөрийнхөө одоо байгаль хамгаалалтыг уйлж байгаа юм байна. Бүх зүйлээс одоо үнэхээр хүн төрхөө авсан гэж манай хүмүүс хүн төрхөө авсан амьтад тэгээд энэ одоо чинь дижитал гэж болж байгаа. Энэ хоорондоо авсан хоорондоо бүрээс болоод одоо тэр суултыг авсан гэдэг юм байна. So essentially it connects the Buddhist or traditional ethnography to the issues of environmental disaster that is happening today in Mongolia. And we see the Nagas, the spirits of the environment are coming, and they have the traditional script where killing, save us, don't destroy the nature, and then the businessmen who are ripping the country of their wealth, they are taking their hybrid nature of half animals, half humans, and they're fighting against themselves. Ийм асуудлыг хүндэж байгаа Монголын урд боловч энэ үндсэндээ бол бас цоошин зүйл биш. Ерөнхийдөө байгалийн энэ мэдж байгаа зүйлүүд үндсэн олон хүмүүст дэлхийд байгаа. Тэрний талаар чинь урд тусгай тийж тэрмэд одоо ихтэй бол энийг бол экологийн үндсэн юм гэж гэсэн онлайн манайх тухайхан хавуултай бол энэ одоо газрыг хувь өгсөн тэгээд одоо хууль гарч ирснээс болж тэгээд өөр хууль 1990 оны дундаас хийж төлөвлөөр болсон хэлж хэлсэн гарч ирсэн байна. Уран бүтээл гэсэн одоо энэ асуудал орж ирж байгаа. So of course this is not totally unique to Mongolia because there are many artists who work about environmental disaster using the traditional motifs, and art historian T.J. Dimas calls it ecology, and in Mongolia specifically is connected with our Buddhism. And so I'm just trying to go fast. So he became he made a series of paintings, where as you see here, it's a puzzle problem, deity, or protective deity, but it comes into the assembly of skeletons representing Mongolian parliament, and it's a assembly that is talking about death, and he's talking about these problems, blue and red, of course, representing different parties. Then, Boston was in constantly in the shop, the post and teacher and the Sanan, actually, much of Mongol 소리 알아, 저기 주시면 그날 봐가 근데 저 파트가 되게 길었다. 하나 더 맞는 건데요. 그래서 보고만 이제 바꿀 object 보상 그 같은 거의 각 남을까 돈도 뭐 돈도 나가. 근데 이제 허위로 바꿨던 말 저야 그래서 하시어 가면 될것 같고 이제 그래서부터 인 먹네 와서 아차 이 어떤 적당한 것을 띄워주는 거죠. 제가 그래 덕담에 나왔던 것도 무슨 나를 있었지 분위기도 같이 조사하고 알나죠. 제가 인터넷에 제가 다스카부터 너무 동물적으로 진짜로 받아들이는 것도 무슨 것도 받는 감이 있을 것 같아요. So these are just elements that he borrows from iconography. About the power, takes the image, then attributes, he changes attributes completely, he creates his own attributes. So 이 모든 것을 버튼서 못해 진통이 있어요. 너무 어떤 에트나그라 이런 과학 시스템 것도 정말 좋을 때 그리고 저도 지금 클래스를 인도로 돌아서 노를 돕는 거 제가 쓰시는 거 이게 신의 에트나그라 최대 에트나그라 최대인데 작성어가 작성어가 이 과학에서 있습니다. 자, 되게 거신 신티 그냥 그들 너무 좋고 가까워서 이런 것처럼 거신 신티 자, 되게 자신 없이 보면 So essentially, you create new attributes for new iconographies. No idea what. Try clicking once in the window. Huh? Try to click once on the image. I might have gotten off of it.
За тэгээд ийм их өөрсдөө хамгаалтаас асуудлыг төдий унах гэж нэлээд үнэлсэн. Жишээлбэл энэ дээр одоо нэг юм төдий өөрийнхөө асуудал тийм ээ. Жишээлбэл энэ өдөр чигээр эхийн зурган дээр яг тэгэхээр систем maybe exclude has political ideas already explored by Tibetan Panathis and just being political. So this is not completely new. If but the difference I see is if Tenzin Rinpoche talks about identity of Tibetan people tied to the ancient tradition, in other words, tradition is his identity. In Bassinger, the approach is completely different. He wants to use tradition to sacralize the community and the evils that are happening today. In other words, he still is following the practicing values and tenets of Buddhist ideas to sacralize and mourn over the dead. So this is what I said. Энэ хоёр өмгтөөсөө харахад ялгаа юу вэ гэж ойлгож байгаа вэ гэхээр Тэнцэн Рингтон бол их оронгүй болсон хүний хувьд тэр хүн тэр уламжлал нь бол одоо өөрийнхөө бие гэдэг тэр ол бүхнийг олж тэрэн дээрээ үргэлж одоо би бүхэн учраас тийм нэг хэвчээсэн юм болоос юм айн гарч байгаа. Баасанчгийн хувьд болохоор үдийн шашин ёсон дээр бол нөгөө сахиусаар бид нар өөрснөө одоо өөрийгөө хамгаалж, ариутгаж, үүлээсээ дандаа бодож явж, өөртөө шингээж явдаг тэр өдөртөө бүр алдаагүй бас тэр бодсон сахиус бурхнаа өнөөдрийн болж байгаа муу явдал руу муу тэр үйл явдлыг оруулж ирснээр тэр дээр авах чараагаар бол тэр муу явдлыг бүгд бас ариутгана, шинжлээ. Энэ бүхэн одоо энэ дээр одоо нааш тийшээ наашаа одоо тийм хандлага байна гэсэн тийм ерөөлийн байдалтай ашиглаж харагдаад байгаа. Нэг нь бол ерөөл нь болохоор би гэсэн одоо уламжлалын юм. За тэгээд хоёрдугаар бүтээлч нь бол ерөнхийдөө Баасанчгийн нөлөөгөөр бас өвдөлтөд гаргаж ирсэн. Баатар зураг одоо сүүлийн үед маш нэртэй болж байгаа. Ноонлог хотны одоо гэрийн холбоотой ажилладаг юм хийж байгаа. So the second artist, Baatar Zurag, the same class, Mongol Zurag class. But I see Bassinger being pioneering in Tibet and him as a follower in this regard. And he is also extremely emerging artist, extremely prominent right now. He has a gallery presentation in London, for instance, working as we speak there. So, Baatar Zurag ясэлтэрийн асуудлуудыг бас яг одоо орчин цагийн бидний бодохгүй бидний санаа зовж байгаа байгалийн тухай, улс төрийн тухай, хэл хуулийн тухай энэ бүх асуудлуудыг уламжлалыг ашигласнаар уламж ёсоо ашиглахаар энэ рүү хандж байгаа юм жишээлбэл одоо Монгол төрийн хэлбэрээр өндөр сайхан байдаг эксэмэг сайдаг одоо бөөгийн тусгаад шахах гэж байна. Тэр үйл явдлыг нөлөөлж байгаа. Тэр үйл явдлыг сонсож дуусах маш их асуудалч ороод тэгээд энэ бодлогосоо сайхан энэ хүний муу юм хийснийг одоо энэ дээр харсан гэж өөрөө хэлж байгаа. So in other words, in this case, so there was an instance where ex-Prime Minister Sakhan was sort of very much criticized. Not only criticized, he's under inspection right now, and a group of shamanistic agents, they burnt his effigy on top of a mountain. And that event inspired Father Zurag to create these two paintings, MLG 1 and 2 for London exhibition, where he uses not Buddhist, but rather more ancient traditions of nomadic heritage to, first of all, to kind of follow that aspect of sacralizing purification, but not only with the ideas of Buddhist purification, but ideas of ancient heritage that Mongolia has. And so the reindeer, for instance, becomes one that
agents in that. So the ideas that I'm discussing were very much discussed by anthropologists, such as Ortega Botoc, Neil Arangwa, and Othman. They've written books about this, and they call this process that I'm describing, analyzing in these two artists is alternative modernity. So it's not completely appropriating the contemporary art modernization of the West, but it's changing or rethinking of their own native elements and their native traditions. 이 말처럼이 어떤 간섭인 소리고 이렇게 안타깝고 이상 악성의 소리고 비추스인데 화이트한 것도 어떤 것과 어떤 모더니티 그런 추인 고추사기 뭐어떻게 그렇게 야 최근 오리 봐도 자체 오르잖아 오리가 어떤 식 오르고 못잖아 어떤 얼터네이티브들이 분명한 있습니다. 이 나라 거할 때도 북충 아스트라티브 오리송을 넘치지만 된대로 얘나 헌자 부도하이 바하도 하이드지 어떻게 일본 다섯자가 고추원보다 오래됐잖아. 프로가 진짜 우리 진짜 왔잖아. 이 나쁜 때때 좋은데 cultural integration 이게 됐잖아. 저희 일주일로 우리 사람이 있는 거다. 안 들어가지 않았을 때 그런 데는 혹시 가서 만나야 모르겠게 그런 때문에 보는 invitation 아메리카 제가 바깥으로 가면 되게 아까 미키 마우스 그 미키지로 만든 이로도 아까 대응 무슨 아메리카 같은 아까 좀 신거가 근데 미키잖아 그래가 뭔가 소리 용자를 잡는데 이 뭔가 야마주가 생겨서 그걸 알잖아 자고 이제 오일 컨트롤 오로 이쪽 뭔가 뭔가로 키고 뭔가 저거 이거 이게 저거 지금 같은 예를 이들이 이들이 무슨 아서들 뭐를 드시는 되게 무슨 같은 사업 시스템 운동들이 그 나타 뭔가 저거 하차스 거기서 하차스 혹시 가족들이 저거 제대로 되게 들어오는 같은 없잖아. 그래서 So what the third concern is along what Lin Arungwa described as cultural disintegration, meaning that it's what used to be the tradition and used to be the environment where he grew up, his children grew up, but it's not the case now, not anymore, because wherever we go, there's Coca-Cola, there is the Western material, there is the culture that we're getting into, absorbing as new Mongolians is all infused by Mickey Mouse. And he is very, very, very sort of critical of this. He is asking, what is Mongolia today? Will Mongolia remain Mongolia? Will I, Mongolian, remain as Mongolian? So that's the struggle and the pain which he feels as contemporary Mongolian. He exhibits through traditional style as well as clear symbols like Mickey Mouse. And you can see in many of his works he puts this kind of indices in the some different cultures as Mongolia is inclusive of everything. It's lost in translation essentially. After 있잖아 또 이제 학습하는 차비 Mickey Mouse or 수원 돌기 없었을 이 부분 뭔가 영어 줄 돌고 영어 쳤다 정말 토를 이제 꼭 알아듣고 영어 들리면 어디서 갖고 돌고 있는 것들을 보여줘요 저는 이 스승 앞에서는 잘했잖아. 근데 같은 거 오스트리아 것처럼 또 맛이 어때? 조시가 방금 가고 제가 또 마사 역사가 됐다 한번 자기처럼 그래 이들을 주도 또 오스트리아 그리고 바로 계시는 for instance, they're also very critical of particular certain politicians who are very disruptive to Mongolian economy, Mongolian welfare in general, and he shows them in the picture. So, I'm going to say that the water story was a big normal to the huge today, and there's a lot of common very different in the book or the 자, 이제도 우리들이 어떤 논리를 있거든요. 그런데 AFD도 내려가지고 이제 어둠 치료하고 있는 거고,
in the conversation, Mongol 쪽에 무슨 Mongol 쪽으로 오피스에 왔다가 Mongol 쪽에 큰 외국인데 그래서 Mongol 쪽에 누가 다른 거 그때 가르치는 맛이 가고 이 각과들 어떤 문제가 있는지 모르겠어요. 모르는 게 So the Mongol style that the both artists are using are traditional, but based on the early 20th century Sharaf, whose narrative composition including of various different events happening at one time is certainly was influenced. 20th century, it wasn't also completely alien in rethinking about tradition in novel ways. For instance, this work, Surya, appeared where Buddhism was completely prohibited and it was not allowed, but yet the elements of Buddhism were used by these artists to pass the censorship. 자, 벌써 좀 말씀하세요. 어떤 시대에 어떤 우대를 이것도 다소 맛이 복잡해요. 그래서 социализмовые случаи, первый перспективы бас буддийским духом субъективно, а теперь прошло его на Монгол фронте, или короче, а теперь буддийские элементы через школу давайте элементы вот так что видите социализмовые случаи, ну побака что-то, а особенно такие вот буддийские элементы. 이거 쉬운 거예요. 자, 근데 그 시대로 또 얼추들 도스 예대로도 오점주들이 너무 때문에 나한테 보기 싫으시거나 운치니 오점주가 눈치가 갖고 왔다고 보시다가 그때부터에서 막 샤머니스트는 그때부터 모기 모두 프로그램을 보기는 오점주가 그래서 오점주들 그 동tigo 오점주들 어떤 일도 있죠. 어떤 거야 어디 자식들 이 흡치는 거가 있죠. 그런 게 어떤 맛이 오는 거를 어떤 것도 있잖아요. 얼토도 북티 오름부터 약간 북티 오름부터 오리칸 비잘 때도 집에다가 비입대가 와줬다. 내가 좀 낯설어 전화하고 하고 싶으면 우리가 듣다가 북티 시스템을 듣다가 데려가면 택시가 도라서 이쪽은 만나는 것도 있고 만나는 것도 아니고 북티 시스템이 모기 였으니 오지가 어떤 오지 못하는 것까지 알고 스까지 이것들 정말 그래 assunto não estou vendo uma possibilidade longa de uma pesquisa, uma So mainly my conclusion is that tradition in Tibet is specifically Buddhist culture and iconography, and it's tied to their identity and authenticity, and it's tied to their land, which unfortunately lost to PRC. And unlike that, Mongolian tradition is much broader notion. It has nomadic heritage, shamanistic rituals, and Buddhist rituals as well. And unlike Tibetan artists who use Buddhist motifs as their authenticity and identity, they just copy the forms of Buddha image to their forms. Mongolians think about the ritual process. They're more concerned and they're more interested to bring that ritual of purification, ritual of thinking and being engaged into the community that is disrupted, and end the disruption with that ritual process. So I'd like to end with a question that artists themselves asked, if Mongolia will really Mongolia nowadays, and how Mongolia retains its identity is the big question mark. Thank you. In other words, the style of the game over the day, you see how I